Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang punya segala berkat. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Hakim 15. Berkatilah kami ya Bapa agar kami mengerti firman-Mu. Ajarilah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Piga-piga dekah kencasi eme tupung rani gandum. Simpson laus ndahin daharana. Ibabana sada anak kambing menluahna. Nina Simpson man mamana. Kudahi ateku anak nduku kamarna. Tapi la ipediat mamana. Nina man Simpson. Kuakapkin marenda elem-elem atendu kempak ia. Maka kuserahkan ia mandilaki si deban. Eme temandu jine. Tapi jilen kap agina. Banci ia buat ndu jadi gantina. Nina Simpson, genduari la aku ersalah arkiteken kai si kubahan menkalak Filisti. Maka itangkapna 300 serigala. Tiap 2 serigala ipudun kena ikurna. Janah itama kena sada obor kuje. Kenca bage isaganina obor Jenari ipulahina kuju makalak Filisti. Maka meseng krina gandum si enggo iprani. Gandum si langa iprani ras kebun anggur pe krina meseng. Kenca isungkuni kalak Filisti ise kalakna sing lakoken si enda. Ibegina maka Simpson sing lako kenca arkiteken. Mamana kalak timnah enggo nerahken dahara Simpson man teman Simpson jine. Arkiteken si laus kalak Filisti nutung diberu ras krina isi rumah bapana sekeri. Jenari Nina Simpson kempak kalak Filisti Arkiteken bagenda perbahanandu. Ersumpah aku maka la aku sini adilanga aku erbalas man bandu krina. Simpson merangi kalak Filisti alu kejam dengan munuh entrem kalak. Jenari laus dengan ringan ia ibas gua idatas sada deleng batu etam. Simpson nalukan kalak Filisti. Roh kalak Filisti erkemah i Juda. Jenari iserangna kota Lehi. Nungkun kalak Juda Nina. Engkai maka kami iserang do. Jawab kalak Filisti. Kami reh kujenda lako nangkap Simpson. Gelah banci ilakokan kami bagi pengelakona kempak kami. Maka lawas 3.000 kalak Juda ku gua deleng batu etam. Nina man Simpson. O Simpson, lakin ia tehdu maka kalak Filisti ngkuasai kita. Nehenlah uga jadina perbahanandu man kami. Ngaloi Simpson Nina. Kubahan man bana bagi perbahanan man bangku. Nina kalak Juda, kami reh kujenda nangkap kam dengan ngendes kenca man kalak Filisti. Nina Simpson, erjanji kam lebe maka la ibunuh du aku. Uwe Nina kalak Juda, ate kami pe nangkap kam ngenca dengan ngendes kenca kempak kalak Filisti. Labo ate kami munuh kam. Kenca bage ikatna Simpson alu 2 tinali simbaru denga. Jenari ibawanan darat ibas gua enari. Kenca soh ilehi. Roh kiam kalak Filisti ngalo-ngalosa, janahna ersurak-surak. Rempet roh kuasa Tuhan mereken gegeh manbana. Tinali singi ketanna irtapina, tempa meseng ipan api. Kenca bage idahna tulan isang kalde simbaru denga. Ibuatna alu ibunuhna 1.000 kalak Filisti. Maka rende Simpson, alu isang kalde ku gudam 1.000 kalak. Alu isang kalde ku pegungun bangke-bangkena. Kenca bage iambek kena tulan isang kalde Eme sababna ibahan gelar ingan ramat Lehi. Kenca bage muas kel Simpson. Maka erlebuh ia man Tuhan. O Tuhan, dengakel ibrekendu kemenangan simbelin man bangku. Genduari aruskin aku mati muas. Seh maka itangkap kalak Filisti sila nandai kam aku. Maka ibuka Tuhan lubang ibas uruk batu ilehi Minam Simpson. Kenca bage senangka ikiakapna. Eme sababna sumbul lau ibahan gelarna lau hakor. Sumbul lit denga genduari ilehi. 20 tahun dekahna Simpson merentah kalak Israel. Tupung Israel ikuasai kalak Filisti. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.